السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه حكماني علماء كيان تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الآخر تفكر ساعة خير من قيام سنة. yeroo takka tafakkuruutu halkan guutuu dhaabbatuu caalaa jedhe kun kaan akki jee immoo yeroo takka tafakkuruutu ibaadaa amataa caalaa jedhe. Ibnul Qayyim akki jee rahimahullah addunyaan lakka bal'attuuni rakkoon isii bal'ataa deemtii jee. Fakkeenya tokko godhee akki jee fakkeenya addunyaarraa godhe kanarra yooniif lakka waan mi'aawu nyaattuuni nyaata bareedaa jechuu bar waan mi'aawu gisee jen nyaata madaalaa lakka nyaattuuni sagaraan irra ajooyti jee. Sagaraa miskiinaarra bar sagaraa warra kaaniiti irra ajaawaa beekadha. Walirra ajooyti jechuu kaa'o sababni isaa addunyaan lakka bal'attuuni walirra ajooyti jechuu bar. Yaa Rabbi aboo balleessitee huukam yaa laal dubbiin kanaatu hundarra dhugaadha beekadha. Kanaa hundarra dhugaa. Fakkir mee ati akka yaada keetitti qabeenyi addunyaa keessatti sammuu teetiin ati gartu kun ka sammuu teetiin gartu kun yooniif guututti keete muraanni kee guutame muraada maaliif guutame miti lakka harkattuuni yaanni akkasiisitti argama. Lakka harkattuun addunyaa lakka isii harkattuuni yaanni akkasii argama. Wal dhalaadhaa deema jechu yaanni addunyaadhaa sirra wal dhalaa deema. Xayyaara yaanni addunyaadhaa ka sirra wal dhalaadhaa deemu kun na dhageessaa naman fakkeenyaan sii godha. Laallaka ati yoo naa kenneetuma na laaluyi akka ajaan narraa ni kenne gartaa jechuun kee ni malaa beekadha. Naa kenneetuma na laalumeeyi akka ajaan narraa ni kenne akkaanan irraan guuttanne rabbummaan kunu akkaanan irraan guuttanne na harka jechuun kee ni mala. Gaafa sii xiqqaadha anamma dura ani guddadhee jetta hamileeteeti beekadha. Kanuma ijoolleetti an guddaadha jetta. Gaafa guddattee dardarte immoo kanuma nama guddaatti baran ijoolleedha jetta. Saati gaafa ijoolleettis liquma fuuta. Gaafa nama guddaattis liquma fuuta yaa amaani. Yoomuma guuttattaaya. Na dhageessee waan hin jee maslaati. If keessa jettee waan hin jee kan amma dura. Gaafa sii xiqqaadha. Abbaayyee baran guddadhee gaafaan guddadhee akkana jechaa turte. Akkuma ijoolleen ammaati kaaye. Sii akkasii ati imma yoo keeti makiinaalee tana odoo naa kennee yaanni kiyya guutuudha jettee kaate. Yaanni kee guutamuullee niin fedha. Baga jettees iyoo baga jette. Yaanni guutamuun kaa waan gaariidha kun rakkoo maal qabaami. Haa ta'uu malee dhageessaami. Haa ta'uu malee ati sii ijoolleedha an odoon xiqqaadha baran nama guddaadha jechaatiin ture ifiinji. Atummaan moo atummaan ajaa'iba qabda barate. Hayyee eega guddatte booda baraniin kun amma dura ganaadha ijoolleedha jechaa turte. Baraniin kun ijoolleedha ganaadha jechaa turte. Amma akkana jechuun jirta.
gaafa duraaniitis liqi fuuta ammas liqi fuuta liqiin kaayotee taaroomaa deemtu tabakkata kan teenye tanaa agarte addunyaa tana wanni xaana kana harkatuu feetuuf umrii tee tabakkalama baaftee bakka lachuttuu liqii irra oolchite tan agarte gaafa duraa guddina feeta ammas joollumma feeta fedhuu malee tun eeysaa dhiirti duba yoo du'aa si eeggata makiinaa xaana yaatu tan mana jaarmaya eegaree fuugartu kan tana lamaan idduu fittee eegarte akkasitti yoo harkatte haajaan tanuma kana atiisit dhalatalaan tanuma akka gartuu taneef jalallaan tanuma akka gartuu tanaat sit dhalata yoo feete rubbama hogguusi irra heddommaatti ka Ibnul Qayyim jeesan hogguusan irra heddommaattiin siin jee asirra deebi'eeti waan irra jabaa jabeeysigaa waan qabdurratti shakkarigaa tarabbi sii kenne alhamdulillaahi ji'i umrii tee hanga qabdu tafakkuraa fi ilmii fi taqwaa sodaa rabbii waan kanaan waa lamaan kanaan hanga rabbi sii kenne irra shukrii dhageeyse hanga rabbi sii kenne irra shukrii tafakkura ibaadaa yaada akhiraa kafanaa fi qabrii kana yaadatuun teeti rabbiin keenya kiyye akkuma warra isin duraa kama anshaakum akkuma isin uumetti min zurriyyati qawmin aakhariin hortee ummata biroorraa akkuma isin uume isan gufuu taanii isin azalaa taatanii azalaa fiiltu warra as dura dabree isaan cabseet isin irraa isin magarsee takka isaan fixee abboota akaakiyyoota isaanii isin ilmaanii isin fidee rabbiin ahaa akka jara fixet isin fixuu taat achi jalaa namaa galalaal dhuga rabbii keenyaa achirraa nuu galammaas dhuga qabriin mana boodaatiin nuu galammaas akka feete taataa yoo feete kan feeneewuu ta'i dubbiin ichirra dhumuu deemtiidha dubbiin ammaas akkasitti jabaadhu tarabbii khaaliqa ajaa'ibuma addunyaan dhuma qabdi aakhiraan dhufte hajuu waan rabbii keetii jabeeysi amrii rabbii keeysanii jabeeyfadha addunyaa tana guututti mataa kee keeysatti tee godhi du'aa si eeggata yoo siin jan maaltu si dhagaamaaya addunyaa tana guututti tee godhi du'aa si eeggata yoo siin jan maaltu si dhagaama akkasi qabadhu tanuma isiin yoo rakkoo walirra guddatuu taate malee waan biroo waan idaatten qabdu aboo takkittii tananarraa qabadhu yoo rakkoon sitti heddommaatuu taate malee faayidaan maaltu jira ahaa hanga rabbiin naa kenneetu kennaadha haju rabbii keetii walitti araarami hanga rabbiin naa kenneetu kennaadha jii kottu araaramimma hoggara rabbii keetii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته